Sasa uchumi ndio inadhoofika. Sasa wewe waongeleze na mimi nitajaribu kuwaongeleza. Tunamaliza. Patia rais chance. Ni deputy cia Maguta industrial area guku Nairobi. Dia Maguta makigeria kuhamurithia mwandiki mukaru ministry-ini ya Maguta Andrew Kamau reuma haha gwetha uiguano na endia aya. Hata mkifunga barabara hawezi piga kelele. Tunangojea VAT iondolewe tuendelee na kazi. Arithiko ya gatatu riu thutha ma endia aya kuhinga depot ici na kugiria aria maroka kugura maguta magititia igoti ria gicunji gia 16 hari 100 hari maguta. Ni wega guthirikari reka ni kwetha mbeca kundu kungi no itingetha guku turi tondu timagira matuongereire na indo iria ni turona ni cimarenda gukinyira riu tukoma twikare uguo nginya thirikari ambe itikire gutuigwithu twikare thi metha-ini nira twarani namo matwire uria tukuriba VAT akori tukuriba VAT tumenye turi ba tunini ka tutiriba ni getha tukuthukuma. Thirikari gicoka gutuma maabitha ugitiri hoini wa gatatu kurangira depot ici cia maguta ari undu uria ucungiriria unyihu wa maguta cienderio-ini nyingi cia maguta guku bururi-ini. One thing you have to understand is that the VAT is not a margin to the oil companies. They are collecting it on behalf of the government. So up to now, you only incur the VAT once you've sold the product. Unless you're buying it from the oil companies. But even then, there are always mechanisms in which we can work and see how much did you buy, what kind of a refund do you need. You know, KRA are not a foreign body. They are here in Kenya. We speak to them. We come to agreements with them. Ona ene matsuane magukinyitia hama kihamurithio ni endia a maguta aya haria maratitia ene matatu kwaga kunyitana nao hari gutetia thirikari. Yarutwo horo uyu ri from the word go ri nyumutithie kunyitania na ithuĩ na riu hindi muroka tondu mwaga maguta. Thirikari ni yethe handu hangiruta igoti ria maguta nigetha yukirute maundu mayo kana projects kana programs iria nacio na programs iria ci haha ni itige guka kuga ate bia no irutirwo maguta-ini ni methe kundu kungi matari marathie. President Uhuru Kenyatta uri na thikũ 21 gwikira kirore watho uyu kana kucokorokithia bunge hangiaga kuiganira naguo. Abunge a mũng'ethanĩro riu nao makienda ũkũranio harĩ cira ũrĩa ũhandĩtwo igoti-inĩ kwenda kũrũgamio kwa igoti riu. Cira ũcio ũhandĩtwo igoti-inĩ nĩ mũteteri wa ihoto Kio Mutata na kiama kia aruti wĩra Kotum. Wananchi wanataka miradi lakini hawataki kulipia miradi. Kenya tuko na bahati sana kwa sababu uchumi yetu imekuwa nzuri. Lakini last year unajua hatukufanya kazi. Si unajua vile mambo ilienda. Sasa ndio tunataka catch up. Ndio maana nimesema wacha tumpatie hiyo benefit of the doubt. Tusikie vile atasema. Mathogora ma maguta mabatire nginyagia kwĩ ciringi 130 harĩ betro kumana na igoti riu. Griffon Inooro TV ritoroko na macharia wa Gacuru.